السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردت شرفت له كوكوبن أما كبرسان channel ka ماي أكاديمي فضلا جبسون دورة channel ka ولي ماي معنا كوزجرنا عشر كانوا at home عشر كو at home ما أنت ماي بكو هذا نربنا family معنا family وهي جروب الكهالو شيال جروب أما ذات جروب دقيقة ماي معنا كمان كهذا والكسابسن family okay family mark singular and plural ولي معنا سريتول إن أتى mark lesson 4 عشر كأفراد mark and father ميكال ذكرته dad mother ميكال ذكرته mom grandfather grandmother uncle aunt mark singular and plural singular mark شيء حل away plural شيء أو بدين mark and we are going to talk about family كو كهذا لون mark father ما ينبوا away mark والبدن إمد هذا fathers أو يال mothers grandfathers grandmothers uncles aunts marka father may way awl gajir fathers aw yal mother mothers ayal grandfather awo grandfathers awoyal grandfather grandfathers awoyal grandmother awoyal grandmother grandmothers awoyal awo I awoy marka awo dugo ninka away sorry grandfathers yala karo inta marka grandfathers aan qorno marka kan eryaran tirno marka meesha aan saxno mayba dhahaane grandfathers okay marka meesha qalad ahayd grandfathers marka shirka iska saxa en qoraalsha saan lanku baayina ahaado grandfathers okay grandmothers okay grandmothers uncles marka uncle uncles abtiyal uncle abti marka ay uncles marka abtiyal ka badan uncles yadaas aunt edoyal marka badan aunts yadaas edoing aunts okay marka edoing saasan dhahaas singular and plural wali ashirka madina singular and plural lesson 4 marka and father or dad fathers I'm a fathers okay mother or mom mothers grandfathers okay grandmothers uncles aunts marka shirkaan maanta xalaas oo koobnay fadlan hadii muuqaalka jeclaati like subscribe comment amaana kilmaanto dadkii macna channelka oo saabyan sharka oo saabyan waa sidaas oo kale ani waa Ahmed Abdi Khadir
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.